рӯбиндагони азиз, шумо барнома ахбори озодиро тамошо доред. Шаълои гулхоҷа ҳастам ҳамроҳатон. имрӯз 6 январ атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. гурӯҳи нахустини нерӯҳои созмони паймони амнияти дастаҷамъии иттиҳоди низомии чанд кишвари шӯравии пешин дар Қазоқистон ба амалиёт шурӯъ карданд. аксуламали Тоҷикистон ба ҳаводиси Қазоқистон. коршиносони тоҷик дар ин бора чӣ назар доранд? ба Тоҷикистон таъсири иқтисодии ин ҳодиса нисбат ба таъсири сиёсиаш ба фикрам ки бештар аст. ва падари Чоршанбе Чоршанбиев ба бегуноҳии писараш таъкид карда мегӯяд боздошту ихроҷи ӯ аз қабл таҳризӣ шуда буд. والدین چهارشنبه میگویند از احوال پسرشان خبر ندارند و بعد از بازداشت او از سوی مقامات تا حال او را ندیدند. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ эълон кард ки теъдоде аз сарбозони русро бо тақозои раиси ҷумҳури Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев ба ин кишвар фиристодааст, то дар ором кардани авзо кӯмак кунанд. дар ин кишвар тазоҳуроте ки ба сабаби боло рафтани қимати маводи сӯхт сар зад ба нооромӣ кашид ва бино ба гузоришҳо даҳҳо нафар ҳам ҳалок шуданд. мақомоти Тоҷикистон низ гуфтанд ки омода ҳастанд садҳо сарбози кишварро барои ба қавли мақомот рафъи хатар дар кишвари узви паймон ба Қазоқистон фиристанд. ҳамкорам Тоири Сафар як рӯзи хунини гузашта дар Алмато маҳалли аслии тазоҳуротро тасвир мекунад. яке аз қурбониёни тазоҳурот ва нооромиҳои рӯзи 5 январ дар шаҳри Алматои Қазоқистон. тазоҳуроти зидди ҳукуматӣ дар ин кишвар ба хун олуда шуд. маълум нест чанд нафар кушта шуданд, вале тазоҳургарон мегӯянд ҳангоми юриш ба бинои ҳукумати Алмато шоҳиди ҳалокати чандин нафар буданд. бугун Алматы қалалық ҳокимиятин имрӯз ҳукумати Алматоро гирифтанд, ҷавонон буданд. бисёре аз нерӯҳои амнияти либосҳояшонро монданд ва ман якеро гирифтам. вақте мо ба ҳукумат рафтем, сарбозон тирандозиро шурӯъ карданд. 5 нафар кушта шуданд, 10 нафар захм бардоштанд. оқ жаудырды, 5 адам қайтыс болды. 10 адам жарақат алды. ин тазоҳургари асабонӣ мегӯяд ки на 5 нафар балки теъдоди зиёдтаре кушта шуданд. дар нооромиҳо садҳо нафар захм бардоштанд ва яке аз онҳо бо радиои Озодӣ суҳбат кард. агар хоҳед ба он ҷо равед, дар он ҷо одамоне ҳастанд ки ҳолашон аз ман бадтар аст. он ҷо равед, бинед чӣ мегузарад. як нафар дар ҳоли марг аст. мақомоти расмӣ рӯзи 6 январ тазоҳургаронро ифротгаро номида ва гуфтанд ки ҳангоми юриш ба бинои ҳукумати Алмато даҳҳо нафари онҳоро нобуд карданд. бино ба гуфтаи мақомот 13 маъмури амниятӣ кушта шуданд ва бештар аз 350 каси дигар захм бардоштанд. Қосимҷомарт Тоқаев раиси ҷумҳури Қазоқистон гуфт нооромиҳо кори дасти террористони байналмилалӣ аст, вале далеле наовард. ӯ дар ҷаласаи шӯрои амнияти миллӣ сухан мегуфт. ин бандаҳои террористӣ аслан гурӯҳҳои байналмилалӣ ҳастанд ва дар хориҷ тамринҳои ҷиддӣ гирифтаанд ва ҳамлаи онҳо ба Қазоқистон бояд ҳамчун таҷовуз дониста шавад. Қосимҷомарт Тоқаев аз созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ, як созмони таҳти раҳбарии Русия кӯмак хост ва баъди муддати кӯтоҳе кӯмакро гирифт. Тоҷикистон ҳам гуфт ки омода аст барои ба гуфтаи мақомот рафъи хатар ба Қазоқистон кӯмак расонад. тазоҳурот дар Қазоқистон аввал дар шимоли кишвар ба сабаби боло рафтани қимати гази моя шуд. шиорҳо низ сиёсӣ шуданд. як тазоҳургар ба радиои Озодӣ гуфт ки чаро ба эътироз пайваста аст. кор нест, дигар илоҷе ба ғайр аз эътироз набуд. то кай мо инро тоқат мекунем? ин саҳнаҳои рӯзи 5 январ аз шаҳри Алмато аст. тазоҳурот шаҳрҳои дигар аз ҷумла Ақтау, Жанозен ва Аралро ҳам такон дод ва мақомот даҳҳо нафарро дастгир карданд. азбаски интернетро дар Қазоқистон қатъ карданд, ҳоло маълум нест ки он ҷо чӣ мегузарад.
гузориши ҳамкорам тоири сафарро тамошо кардед ва бармегардем ба Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон ҳодисаҳои ахири Қазоқистонро пайгирӣ доранд ва назари коршиносони тоҷик низ ба заминаҳои сарзадани эътирозҳои густурда дар ин кишвару паёмадҳои он ба Тоҷикистон гуногун аст. баъзе чунин ҳодисаҳоро мушкилоти тӯлонии ҷомеаи қазоқ ва теъдоди онро таҳризишуда медонанд. алишер зарифӣ ва барод юсуфӣ мавзӯъи идома медиҳанд. ҳаводиси ахири Қазоқистонро бархе коршиносони тоҷик натиҷаи мушкилоти солҳо ҷамъшуда дар ҷомеаи ин кишвар унвон карданд. ба қавли онҳо оғози эътироз бар боло рафтани қимати газ ин як сабаби зоҳирӣ буд. абдумалик қодиров таҳлилгари масоили сиёсӣ бар ин аст ки ҳолати пешомада дар Қазоқистон барои кишварҳои пасошӯравӣ бетаъсир намемонад. барои ҳукуматҳои кишварҳои ҳамсоя ин бояд як дарсе бошад. дарси он ки мушкилоти мардуми худро имрӯз бояд ҳал кард. ба умеди он ки фардо ба умеди он ки ин гуна ҳодиса дар кишвари мо рух наметиҳад шудан дар кор нест, чун вақте ки чунин ҳодисаҳо рух метиҳанд аллакай дер мешавад. теъдоди дигари таҳлилгарони тоҷик нооромӣ ва эътирозҳои 4 рӯзи ахир дар Қазоқистонро аз қабл таҳризишуда хонда мегӯянд дар он гурӯҳҳое даст доранд ки дар хориҷ аз ин кишвар омода шуданд ва назорати ҷараёни ҳодисаҳоро дар даст доранд. ба назари Сайфуллоҳ Сафаров, таҳлилгари дигари сиёсӣ, ҳодисаҳои рӯзҳои ахири Қазоқистон ба Тоҷикистон бештар таъсири манфии иқтисодӣ дорад. дар масъалаи гузаштани поездҳо, масалан, яъне нақлиёти Тоҷикистон, дар масъалаи онҳое ки дар Қазоқистон бизнес доранд, ба онҳо таъсири бад мерасонад. шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Қазоқистон зиндагӣ ва кору бор доранд, ба онҳо таъсири бад мерасонад. дар маҷмӯъ барои таъмини ғалла барои Тоҷикистон таъсири бад расонданаш мумкин. дар маҷмӯъ умуман ба Тоҷикистон таъсири иқтисодии ин ҳодиса нисбат ба таъсири сиёсиаш ба фикрам ки бештар аст. шокирҷон ҳакимов, муовини аввали раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон мегӯяд, Нурсултон Назарбоев, раиси ҷумҳурии собиқи Қазоқистон, дар марҳалаҳои аввали раҳбарияш барои якпорчагӣ ислоҳоти иқтисодии кишвараш дар қиёс бо дигар кишварҳои пасошӯравӣ корҳои муваффақонаро анҷом дод. ба қавли ӯ, чанд дафъа тағйир додани сарқонуни кишвараш барои сари қудрат мондан ва пас аз тарки мақоми раиси ҷумҳур низ амалан идора кардани давлат боиси норозигии мардуми Қазоқистон гашт. و همزمان دایره های معین منفعتدار سوء استفاده کردند از شخصیت پرزیدنت این کشور و من بعد با برای مقام های علاوگی دادند، سرور قزاق‌ها و غیره، و در قدرت ماندن نظربایف باعث داراتر شدن آنها و مونوپولی در ثروت های ملی گردید و این نابرابری را به وجود آورد. дар мавзӯи истифодаи нерӯҳои сулҳҳои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар ором сохтани вазъ дар Қазоқистон назари коршиносони тоҷик мухталиф аст. бархе бар инанд ки ин созмон ҳаққи дахолат ба умури дохилии як кишвари узвро надорад ва бархе дигар мегӯянд истифодаи нерӯҳои сулҳҳои спад салоҳияти таъмини амнияти кишварҳои узвро дорад. рӯзи 2 январ эътирозҳо алайҳи афзоиши нархи гази моеъ дар Жанаозен оғоз шуд ва сипас дар Актаву, Алмаато, Нурсултон, Атирау ва Чимкент ҳамовозӣ ёфт. рӯзи 4 январ комиссиони ҳукуматӣ бо супориши раиси рӯзи эътирозҳо президент Тоқаев Созмони дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 аз боздоштгоҳи дар Туркия استانبول دستگیر کرده بودند. آن زمان مسئولان سازمان در خارج تخمین می‌زدند که بازداشت با درخواست مقامات تاجیکستان و در رابطه با فعالیت سیاسی و شرکت در حرکت سیاسی گروه 24 صورت گرفته است. مقامات ترکیه علت بازداشت و همین گونه رهایی شریفوف را شرح ندادند. بار دوم است که نسیم شریفوف در ترکیه بازداشت و سپس آزاد می شود. پیش از این ماه مارس سال 2018 شریفوف همراه با سهراب ظفر رهبر گروه 24 در استانبول دستگیر گردیده بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. برنامه‌رو ادامه می‌دیم. والدین چورشنبه چورشنبیف میگویند بازداشت و اخراج پسر آنها از قبل تحریزی شده بود. چورشنبیف که از سال 2016 در روسیه اقامت میکرد، صبح 30 دکبر سال گذشته از این کشور اخراج و در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات این ورزشگر محاربه‌های آمیخته را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می‌کردند. اما والدینش به بیگناهی چورشنبه تاکید کرده میگویند فرزند آنها هیچ وقت کسی را از هم جدا نمی‌کرد. مولا رجب یوسفی با پدر چورشنبه صحبت کرد و این گزارش را فرستاد. عوضخان چارشنبه، پدر چارشنبه چارشنبه به سوالهای ما طریق فیسبوک پاسخ داد. پدر چارشنبه گفت بار اول از دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان به همسرش زنگ زده درباره دستگیر شدن چارشنبه خبر دادند. با گفته عوضخان چارشنبه بعد شنیدن خبر بازداشت پسر، مادر چارشنبه از هوش رفت و فشارش بلند شد. دادستانی ناحیه فردوسی بعد قریب یک روز بازداشت چارشنبه قضیه را رسما شرح داد. بر اساس دو اتهام، یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت، چهارشنبه را سالهای طولانی زندان تهدید می‌کند. مقامات تا حال شرح ندادند که بر اساس کدام دلیل‌ها چهارشنبه با این دو ماده کادر جنایی متهم می‌شود. عوضخان چهارشنبه در صحبت با رادیوی آزادی هم گفت مقامات به او نیز در این باره چیزی نگفتند. عوضخان چهارشنبه میگوید پسرش تنها ورزشگر است، نه سیاستمدار و نه مخالف. با گفته پدر چهارشنبه این ورزشگر تنها شو میکرد و از این حساب برای زندگیش مبلغ میافت. والدین چهارشنبه میگویند از احوال پسرشان خبر ندارند و بعد از بازداشت او از سوی مقامات تا حال او را ندیدند و هرچند همه روزه برای او به بازداشتگاه خوراک میبرند. عوضخان چهارشنبه همچنین گفت مقامات به همسرش زنگ زده گفتند برای آرام کردن مردم یک مراجعت ویدئویی کند، ولی پدر چهارشنبه میگوید به همسرش اجازه نداد که در نزد کامرا صحبت کند. مقامات تا حال به این نظر والدین چهارشنبه پاسخ ندادند. چهارشنبه روز 3 دکبر سال گذشته با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل نقب یا تونل لیفارتا و در مسکو دستگیر شد و به جوابگری مأموری کشیده شد. دادگاه او را جریمه بست و از روسیه راند. اما پدر چهارشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت اخراج پسرش از روسیه از قبل طرح‌ریزی شده بود و ویران کردن قاعده حرکتی را تنها بهانه بود و بس. پدر چهارشنبه در آخر گفت اگر پسرش حرف نادرستی هم گفته باشد مقامات با او کارهای فهماندهی می‌گذراندند، نه اینکه از او یک جنایتکار می‌ساختند. قضیه چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. گروه به خاطر اظهار نظرهای چهارشنبه درباره تاجیکستان و تاجیکستانیان بازداشت او را درست می‌دانند، اما گروه دیگر می‌گویند چهارشنبه برای این حرف‌هایش عذر پرسیده بود و برای اظهار عقیده نباید او را زندانی کرد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. بینندگان عزیز، تفصیلات صحبت با پدر چهارشنبیف رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید و یک خبر دیگر نیز داریم. یک گروه 15 نفری دانشجویان افغانستانی دانشگاه‌های تاجیکستان بعد از نیم سال تلاش از طریق ایران وارد تاجیکستان شدند. بیش از 100 دانشجوی افغانستانی که تابستان برای تعطیل رفته بودند بعد از تصرف افغانستان در ماه آگوست از جانب طالبان اجازه بازگشت نیافتند. هرچند آنها روادید تحصیل داشتند ولی برایشان در مارس اجازه عبور به خاک تاجیکستان را ندادند. لایق رسولی، رهبر دانشجویان افغانستانی در تاجیکستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تنها 15 نفر دانشجو از طریق ایران هفته گذشته به تاجیکستان آمدند. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی گذاشته می شود، می توانید پیدا کنید. من فردا همه شما از آن را در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمانم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.